At pasalamatan ing malagudar Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lo, ring balang metong kay katamo. Antimo rin para king birthday blessing ng Tita Ebithe. Para king special intentions diri, Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Doktora Trinidad Arcilia, Doktora Edna Martiliana, Laurito Santos, Dr. Edgar Lacanyale, Joel Gunlao at Marian Bansil. Para king maladwang kapal na nandari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Justa Gunlao, Leonor Dizon, Jaja Bansil, Ofelia Lisoy, Among Lavarias, Orlando Nado at Armando Alfonso. Ganakantala naman po din kaluguran tamong mayang unabiye, lalong-lalo na ri, Emigdio Lingad, Jose Vitug, Marcelo Valensona, Felicita Wahe, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Eugene Vitug, Luz Magos, Elvira Ver, Ramon Layog, Pracedes Olaya, Luis Soronio, at Pasita Carillo, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detang alanang makaganaka, Karela. Pusanan ning krus tuki ka kanako, pusanan ning krus maglakad gulot ko, nung eme pusanan ning kekang krus tuki ka nako arapatali mo, nung eme pusanan ning kekang krus tuki ka naku arapatali mo. Kwaresma panahon nening grasya, Kwaresma niyang ikape pailasa, lawan mo tukik hulot mo bisaku, saupan mo ko kakong krus pusanan ko. King lagyo ning ikpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Kristo, iasanang manatili kaya kayo. At keko antimo rin. Bat ang karapat-dapat magbasusi ka ring banal na misteryo. Idaon tala at sisyan din kaya katamong kasalanan. Ginong Jesus, ikang kaya kaming panaligan. At kaya kaming kapanayan. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo Jesus, ikang sinubling mebye, asukat ming pakiramdaman. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginong Jesus, ikang tuturo kaya kami, kapamilatan daring talimhaga. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, ing Diyos amayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, parati tasanang manatili king tapat akapanaligan keya, ang king idala na katamo king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning lugod, idala mo kaming magbalik kaya ka. Itubod me, in kaya kang espiritu,
Ban pasik na nga na kami king kasal pantayanan at gawan masigasig king pamanyapat mayap iti aduan mi king kapamilataning Ginumi Jesucristo ng anak mo ama bibiat magari kambe mo at ding banal ay Espiritu metong mo king panga Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake ing ninumang taong manalig, king kalupa ng tao, king sika na ning kalupa ng tao, at painggulot kako. Mangariya king mababang tanaman, king disyerto, at tutubo king malanging marangle, king gabon amalat, ay alang bitasang tutubong tanaman. Alang bitasang kayapan, amapalyari keting bansa. Dapat bendisyonan ke ing taong manalig kako. Mangariyak ing tanaman at tutubo, lelening batis, at miraras laking danom, ding uyat na. Eya tatakot, potanging kaleldo daratang. Uling manatili lang sa giwa, ring bulong na. Eya maliligalig, ning emumuran, manatili yang mamunga. Nino'y makibalo, kimpuso ning tao, tunay ang mapaglinlang at emayap. Ako, ing Ginoo ing sasalugsog karing kaisipan, at susubok karing puso daring tao. Lalawen ke ing balang tao, agpang king pamibiyebiyena, agpang king daraptana. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maligaya ya ing taong manalig, king Ginoo. Maligaya yo ing taong manalig, King Ginoo. Mapalad ya ing taong makirandam, king tuturo ding maya padapat. At makikiyabe king dapat ding makasalanan, o makikiluklukan karetang alang Diyos akatawan. Matula na lang pamintuan ding kautusan ning Ginoo, at kaya lang pag-aralan aldo o bengiman. Maligaya yo ing taong manalig, King Ginoo. May ngariya king tanaman at tutubo lele ning danuman, at mamungaya king kayang kapanaunan. Sa giwa lang parati ring kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Maligaya yo ing taong manalig, King Ginoo. Dapat ding taong makasalanan, ela makanyan, sepulawaring pipait-pait ning angin. Ingatan ning Ginoo, taong makatuliran, dapat din taong makasalanan, mirasya king kapahamakan. Maligaya yo ing taong manalig, King Ginoo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ako ing pamanyubling me at ing bie nga naning Ginoo, ing maniwala ka nako, mate kapilan man. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimorin, pamamasa, king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, nga nakaring pariseong Jesus, ating metong ataong mabandi, amimalan mal, at
ating labis-labis sa pamangan aldoldo. At atin mo namang pulubi, amilagyan Lazaro, mitmuyang sugat, at atsulele ng pasbol ning mabandi. Bisayang makapanganag yang king mugmug, amananabuy bat king lamesa na ning mabandi. Aliwa mo ita, usan niya'y Lazaro, baneng basan danuming sepo ning talirina, at parimlaning dilako, uling magkakasakit kuking apingini. Dapot nga ng Abraham, anako, ganakan mo king kanitang atsuka king yato, migpakasawa ka king mangaya pabagi, at may batayang kasakitan ni Lazaro. Dapot ngeni, may paligayan niya keni, kabang ika naman magdusa ka. Bukod pa king sablang yan, at yu pilatan mo ing metong nga maragulabangin. Inya ela makapuntaken dingatsukeni, at dingatsuken ela makapuntakeni. At nga na paning mabandi, nung makanyan tatang Abraham, ipakisabi ko pong mayap, king papuntan niya'y Lazaro, king balen ang tatangku. Uling atin kong 5 kapatid na lalaki, itubod siya ka rin, bana lang dinan babala. Kanita ila mo man sana elamiras, kening lugal ning pamagdusa. Dapot sinabi ng Abraham, at yuya karela Moises at ding propeta, paboren mo lang makiramdam karela. Nga nang may kibat, sapat po ita. Nung puntala na lapuning metong asinubling mebye, sumisila po at painggulot karing karelang kasalanan. Sinabi ng Abraham, nung ela makiramdam kang Moises at karing propeta, ela mo naman maniwala, agyang king mete asinubling mebye. Ing maya pabalita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. At ngayon po king kayakatang Kronos, at yuta naging 16 ng aldo, ning 40 days, 40 nights. Kronos, ngayon po 4 ng aldo, ning kayakatang Women's Month. Kronos, ngayon po 4 ng aldo, ning Fire Prevention Month. Ngayon Marso. Kronos, ngayon po Europe, St. Joseph. Kairos, ang giyang akalingwan mo nung andetang Kronos. Kairos, ngayon migising ka, mangisnawa ka, ngayon masaya ka, uling sa lubungan meng bayong aldo, apik kalub na ning Diyos. Ang giyang kalingwan mo nung andetang Kronos, importante Kairos. Ngayon atsuta king Kairos, busal na ning Kronos. Inga pong Ginoo paga nakano retang 4 P. Yan, bala na mayaping kayang gewa. Bakit? Kasi makwaltaya. Panga makwalta ka, swerti ka. Panga makwalta ka, binles na kaning apong Ginoo. Panga makwalta ka, makasaydya yung Diyos. Nya bala na, okay na ita. Inya, ita namang Lazaro, kaluluya, mi sumpaya. Panga kalulu ka, kasama na kaning apong Ginoo. Panga kalulu ka, makasalanan ka. Bala na makanyan. Inya, alayang sisisyan, kingkayang magpakasarap. Yan. So ngayon nga pong ginuburin king paratitang sisyan ng kaya katang kasalanan, na dualang klase rin kaya katang kasalanan. Sinop, ko-mission. Commission itang gewa tang marok. Inisip tang matsura. Sinabi tang mayap. Commission, gewa. Ita namang kakaduang kasalanan, sinop, omission. Omission. Ita naman ning alakang gewang
mahayap, ala kang gewang saup, ala kang gewang usto. So, oreta rin kaya ang kasalanan. So, yung punto ken, itang makwalta, alayang gewang saup, alayang gewang mahayap, king kalupan ng tao. Nagpakasarap ya kaya sarili na. Ing sarili na mo yang inisip na. Yang pepakabsya na. Yang dipta na ng mayap. So yung apong Ginoo agkat nakataang namano, sumahok karingaliwa. Makirame karingaliwa. Nung ala ka nga ibiya pamangan, malunos ka. Botang malunos ka, tingkang pamangan, makaibiya ka. Ating kang material, makasaup ka. Inya, tuglong-tuglong la rin. Potang mamiya ka, magsakripisyo ka. So, yung makwalta, makaluklukya ka rin, magpakatabaya, magparagulyat yan. Eya, sinaup. Eya, magsakripisyo. Maya pa'y Lazaro, giyang kaluluya, detang aso, didina na lang. Ang giyang ya, isubo na oretang aso, may lunos siya pa. Detang kayabe ng aso, didina no pa. Agyang mugmugmo, itang kayang pakinabangnan. Agyang itamong tagantagan, itang ugsena ning makwalta. Iyang kayang kakanan, didina no pareng aso. At nga na, ing lagyo na Lazaro. Buri na sabihan ng Lazaro, manaligya king Diyos. Ing Diyos yang kayang ausan. Kontento ne ketang miyugse. Ene man makapagobra, kasi masakit siya. Puro yang sugat, mabilog at katawan. Baldado ya, baldado. Ene man makagalo, makalakad kalupatam. Inya yung puntok yan, aliway tang makuwalta ka, miras ka impyerno, ali. Dakala makuwaltang maganaka, mahayap, kalupayo, mapamye, malapit king Diyos. Yan ang buring sabi, ang kalulo ka, miras nakabano, ali. Ating kalulong maymot, ating kalulong matasalub, ating kalulong mayabang, ating kalulong matamad, batugan, alang silbi, mabisyo. Inya yung puntok yan, pinitang alakang pakyalam. Uling, isipan mo, mayap na ka. Mayap, kaya kang sarili, ang Diyos mo, Diyos. Inya itang kaya katang ambasador, kaya taking aliwang bansa, may video, panasakitan itang kayang maid, kasambahay, paanyo plane, pangandutane, pamanagkasane, leko nening Presidente Duterte, leko tinggal at pigkaluban separation pay, nanggewa na nitang ambasador, babae, may niya dyan tawad, nabengi, pisyag na itang kayang kapanisyan, itang kayang gewa, sisisyang ko, tatanggapan ko, may kamali ko, kaya tang panahon na ning pandemya, stress ko, pero itang ka na akong kayabe, kabaryo kay itang kabaryo, isipan ko, na maninggawan ko kaya, intindihan na, o nga niyang ikit kay itang video na mali pala, mali, inggewa ko, depatang ko, makatao. Pero, kung gagawa nita kareng OFWs nga na. Kung gagawa nita kareng aliwang tao. Uling kapamilya kita niya, buri ko masalese nga na. Pero sisisyang ko yung ka na kung kasalanan o ita. So sisyan mo, na man itang ngagawa tang kamalyan. Baka nita apalub tayo ing Diyos.
apalub tayong kaya katang mismong Ginoo at nano manitang ganaka. So king kaya katang mong mumunang pamamasa nga na panaligan tayo ng Diyos. Iya ing kaya katang mong focus. Nano manitang kukuwang focus kaya ka iyang maging Diyos mo. Halimbawa, ing mangisan kayong oras mo, pati ngapon, TV, o yang Diyos mo ita. Mangisan pati ngapon, king kaya kang bisyo, pining sigarilyo, alak, at taliwa pa, o yang Diyos mo ita. Kaya kailangan, di na tayo kanong pansining, apong Ginoo. Yan. So, aniting panahon na ning Kairos. Kairos, burin sabihan, parating year of the Lord. Day of the Lord. Totaling Diyos po, tang inisip me, yang mamye kaya katamo, nga naning santo tangeni. So, yung santo tamo, isan Casimiro. Isan Casimiro, metong yang hari, karin King Poland. Iya, ing metong karing santong tall, white, and handsome. Masanting yang lalaki. Dakala magiburi kayo. Yahita nga na. Telaga ako na yung sarili ko, King Diyos. Yang gawa na, King pepagawain dakala bale. Memeya ka rin pakakalulo. Yan. Kalupan ng Duterte. Duterte, pakikwana narguing, mamiyasaw ka rin kalulo. Yating porpis. Pagkikuha na ng mayari la ring housing. Kasi po takalane keng pwesto, detang housing, erano biyak rin kalulo. Yang ini bubugbugan na la ring, gagawa ka rin housing. Baka kanita may biyala ka rin kalulo. Kabang atsuko pa keng pwesto nga na, kingitang gabon da rin, kaya katamong bayong ortelano, ipamye. Yan, siguro maging santo Duterte. Data yung panahon, may lako na yung pamanagkas na siguro. Tanggay ang niya gagawa na ito, bangka nito uling leader ko nga na, leader. Kailangan kong pakit masyas. Uling ining vice president kong Ileni nga na, puro ang dadakdak. Puro na akong atuan. Kaya gagawang ko nga na. Ngayon di natanging bakuna. Buri na ako yung pa-injection nga na. Senior citizen ko. Nung bisa kay ka na paing muna nga na kang Lenny. Mabubusit siya uling naburitang didiktan. Makanyan man uling Women's Month, inya papasyag ng Lenny, kayang mismong isipan, austo. Yan, ngining Women's Month, king gaganakan da kayo kong kababayan, king kaya kayong ulaga. Naburing sabihan, mas matas kami, king lalaki, mababa kayo, ali. Nga na ning Biblia, kayong babae, pay buntok kayo, ing buntok yo, ing lalaki. At king lalaki, ing buntok mi, api ni Jesus. Nyay kayong misis, ing buntok yo, ing kaya kayong mister. Pwera na mo, nung ing mister mo, luseya. Nung ing kaya kang mister, mabisyo ya. Alay, silbi, matamadya, batugan niya. O ka na magdisposisyon. Pero pati na king pa manaral nga na. King pa mag-preach nga na ning Biblia. King edako dininan karapatan. Ingatin mo ya pining lalaki. Ing lalaki yung manaral, ikay tutuki kayo mo, tutuki. Inyang mika leader yung sabadista. Yung sabadista yung leader na babae. Agad yang mete. So makanyan man, siguro may tiyempo mo ita. San Casimiro, gawa ng gana-gana, baka nita mami, kasi balo na yung kaya katang ebanghelyo. Kabangatin ko nga na, ipamye ko na nga ning, gana-ganang dapat pamye, pondo, na ning gobyerno, ipagkalob ko.
Inyanyang Matea, 23 years old yang mete, at after 120 years, king kilkulan din kayang bangke, may laso. Bagkus, sinalingal-ngal yabanglo, nya atintang produktong Kashmir bouquet, Casimiro. May ni batsita, uling Casimiro, mabanglo, ing linwal kaya. Biles na yung apong Gino. So makanyan mo naman, nanutaman baw, importante king Diyos, kabang gagawa tang mayap, king babang lutam king arapana, taman mabanglo ka rin kalupatang tao. Nano, ing burimong aduan king Diyos. Nano yung burimong ipagkalub na kaya ka ng apong Gino. Banganita, aso pantala rin kaya katahang kalupang tao. Ing sukad ning biyemi, binayang makuyat at nasamong gamitan miya ing balang pinandit na niti ban akamtan ming biye alananga. Nga tamong manalangin, Gino, manalig ke sa ka at eking nano paman, ulitan tayo. Gino, manalig ke sa ka at eking nano paman. Para king Santa Iglesia, king kayang kakaluluan, patatuya sana king kuyad ning makatawong biye, at ituro na katamong mi kakapanayan king biye alananga. Ipanalangin ta king Gino. Gino, manalig ke sa ka at eking nano paman. Para ka rin sablang tatalan, king pangimot ding kwalta, kapilan man sa ero gagamitan, ban asupil doring tao, o ban asilbian ing sarili rang maymot aparasan. Ipanalangin ta aking Gino. Gino, manalig ke sa ka at eking nano paman. Para ka rin kalolo, para tila sanang masaya, uling para karelaya, ing kaaryaning banwa. Ipanalangin ta aking Gino. Gino, manalig ke sa ka at eking nano paman. Para kay katamongan, para tita sanang ibili, ing kapanaligan tamo king Gino, eking upaya ning kwalta, o karimbage makarikil king laman. Ipanalangin ta king Gino. Gino, manalig ke sa ka at eking nano paman. Ngayon po, adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Oy pa, dakal karing makatao ming ulaga, lunto lang alang timbang, king oras ning kay kaming kamatayan, parati misan ang tandanan iti, karing sablang aldo ning biyemi, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ning ginuiting dawon karinggamat mo, hingi kapuri at ikiligaya ning kayang lagyo, king kay katamong kasapulala at mabildog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo, o ikpaming miglalang, panwana ne sana niting sakripisyo ing pamangiling mi king Kwaresma. Tayra na kaya sana painturo king tapat akapanisyan, pamagkalub, pamangadi at pamagsakripisyo. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin, yat nayoring pusuyo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. King pa magmasusimi kaniting Kwaresma, kamalyan mi tutulid mo, at kaisipan mi at namu keka. Susopan mo kaming sumulong king kabanalan, at yampang meke kami ing kalam na ning bie alanganga, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banua, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makiabe alang tok ng babiya kapurian kaya ka at ngaming sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banoo at ingyato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratong king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ikpa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginoming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pe pasalamat siya kaya piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kana akong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan kinuhaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka, binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minom ko kaniti, iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. inyange ni gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka, iting tinape ning biye, ating kalis ning kaliktasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo keka. Presidente, mambilo ka parokya, Esmeralda, kaya kaming mayora, at ding sablang inaus mo, tinipon, pinili, kaniting aldo mo.
bansam bakeka. Ganakan mula naman ding kapatid ming masakit, magkakasakit, king kakaluluan, kapahamakan, disgrasya, niyayaliwang problema, hanggana ka ring magtamasa, king dakalakalam, tibandyan, karangalan, at ding ganaganang metena, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye, alananga, ban kaya ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, San Jose, akayang esposo, San Agustin, kaya kaming patulunan, San Casimiro, ang ining pagpiestan, kaya beda ring apostol at banal, tinupad king malmong kaburian, king kaya ka baning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga. Amen. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami at yuban wa misamban yaing lagyo mo datang ke kami ing kayarian mo mi pamintuan yaing loob mo keti king yatu at king banwa mi pamintuan yaing loob mo ing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami king Aldo ngeni at ipatawad mo ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami emu ke ipay Saul king tuksu nun ne ikabusking marok uling ke kaing kayarian ating kayupayan ating liga ya manggaman kingalanangga. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan, lalakuan ko kaya kayo. Kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo, ing pantayanan, ing kaya kang iglesia, pamayapan me ampon bilugan nagpangking kaburian mo ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo yasang manatili kapilan man kaya kayo At kaya ka antimorin. ini po pakit tamo king kakametong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, sa melakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa melakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa melakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Nyo ing Kristo, ing Kordero ning Ginoo, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayawos king apuna ning Kordero. Ginoo ko karapat dapat pabalawos kaya ka, dapat kinlingkas mo nga manong, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen.
Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. O Diyos ko, malunos kaganap ko, ulingin alam ko pas alugon mo, ulingin maragol alumos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Ngayon may malinis ang puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Ngayon may malinis ang puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Manalangin tamo. O ikpaming malugod, kaniting kapiesta ng San Casimiro, pasig na nga na sana ing kasalpantayanan mi ning sakripisyong inampang mi, at mayakit ya sana iti king pamikakalugod ning metong at metong kaya kami, ating masabal, uli na ning kaya kang lugod, o Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ngayon ing orasyo imperata laban king COVID-19. O Diyos, sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepas sakit na at may kamate na karing dakal a tao. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo lo, ting taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampad king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo, at pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, retang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, anban makasawb kami, karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ni ginuming Heso Kristo ng anak mo,
ang mabibiye ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ng banalay Espiritu, Diyos, manggaman king ilangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na yung duning Diyos, emo sana pisawili ngaklis mekeko, king kaguluan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen, Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Panalangin niyo kami. San Casimiro. panalangin mo kami. Ingino manatili ang kaya kayo At keka antimorin, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingik pa, inganak, ating banalay Espiritu. Amen. Umaya na kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo, isunduin pa maglakbeta mo kaniting panahon ng Kwaresma para ka ring kalupatang tao. Salamat, King Diyos.